basuke lemphuma kuthe betela basuke ekhashane bani. Their salary is wasted for nothing. Just for people who sabotage us. Bekonke abamele report yabo bahledi. For what? Kulethi inkundla kwenziwa njena yini? Kulethi inkundla kwenziwa njena. Leni ngoba kukalazwide. Kude lokumnanzi. Kude lapho kuhle khona. Langabe niyasibulala, sibulala njani? Can you allow this to happen? Mfundisi Mhlanga. Umuntu othanaza khaba ngosivalela egameni likaJesu. Umuntu osivalela khaba. Oh, aqala ukudla. Aqala catering. Aqala catering bese kuyakhaba. Asinivusele bazalwane. Kodwa nizabele ukudla ngiyohlanje khona phansi bathoniphakela khona phansi. Sidle khona. Lokunye ngicabanga ukuthi utawuqhubeka kusebenze bekunethe impuphu ngale, kulethe ingubo. Sesiyawubona umhlonishwa sinabo uyakwenza njani. Asade ukutawusawuva ngathi kwenteka kanjani manje. Hlala